دوستانی عزیز السلام علیکم خوش آمدین به کانال ما. ببینین کمتر وایک شده موندم درک شده موندم алакай балкон ойнош حال شده یک بار من همه دسترخوانای ششتم نکته قاق نشدن بیرونده بیرون امروز همه خال هوا خنکای دوستانی عزیز کی بهت خنک بیرون شب بارون زده چی ببینین چه خال بوی اوقات بیرون بهت بیرون خنک کمتر ترزک شده موندم که هوای تازه درود گفته نه که هوای تازه نیست بوی اوقات بوی دودو بوی هم خیلی چیزا هسته امروز از من یکم کار نمیکنم روی اون که اوقات به اوقات خیلی چیزا هست شیرینی هست کودکا هم اینجا دن برای همین خانه یک بار جمع کنم و کنم پلیساس کنم تمامی کودکای بینن چه تغییر آوردن این کتاب همه چیز گرفته آوردن. دوستان عزیز من ابیتی روز هسته ساعت قریب که 3 شده تا کودکا خواب نیستن نیلوفر موشش نکنم مسئله کنم همین نه کودکای خوابوندیم همه آرامی نخوابوندیم خواب رویده تیار کردیم آرامی هسته گویم لیکن همین در تاق و همین ویچ نه همین گویم ای خجال بکنم ویچ نه همین آدمو همین ابیتی روز ساعت 2-3 میشد بعد در تاق میشد چی ده موی چیگیل داره یا که پروتئین میخرین یا که قند میخرین آخه ساعت 2-3 وقتی خیلی چاست کودکا خواب سحر کتی بیاین یا که بیگونی بیاین که تو بی همه گویم کوچه باشد همه بیدار باشد هازی همین نه کودکا گویم آرام که بر در دنگ شد همش پریده خزن در توخ گفته. دوستانی عزیز اونجا در کودکا خواب ما خانده و در پوشیدگی بخبر که بیرون برف زدیسته با تریزک شدگی ده تریز بالکن برف بینه چه زدیسته اینه بینین دوستان عزیز همین بچه چی کمی کرده باشد این بادیچش بینن الکه چرکین شده ها خولیگان شلماجی خولیگان منجا ایگورک شدیم شد سوسکاش کتی بازی کرده شتایم دستش همه چی هسته آوازی کودکای بینین دوستانی عزیز دوستانی عزیز من سیاوشه سرششته برامدیم اون گلوهاش وای کدم روغن مولیدم و بستم آنها دیدین پاگه با فکرم سیاوش سازیک نمیرد برای اون که سلفشه بینین چه خلای دورو داداش آوردن امروز شبکه سرش تمام پوشانم فقط که تو که خنگ نخورد گفته این سیاوش من خیلی دورو آوردن داداش دوروی بهت بیزیبای و خوردنش نیپریاتنی هسته برای همین خیلی آوردن نمیدونم خیلی استفاده میبریم فقط پیش پلیته میمونم که تو که گرمگ استاد گفته نیلوفر سیاوش جوگا سیاوش تز جوگا من سلمان مونده که نفر نیلوفر خوشو کرده بافم خیلی یک سروسی ما بافت میشه تمام خیلی یک داشت давайте заправка накаде ин нилуфар даруни изор ку тез курпао тез даруни курпа дроен Anna сарши Anna малыш ҳози ма ҷоготно факр ай дӯстони азиз ман нав кӯдакҳои ҷобаҷо кардам ҷогашон дровардам мондам шонам این طرف جابجا کنیم همون خونه تازه کنم و بعد کودکا راستی که دوستان عزیز همین روزی یک شنبه روزی دوشنبه بهت روزی وزبین هست برای من برای اون که روز یک شنبه روز تیاری با روزی دوشنبه سرشوی کودکا ایسوسو روزی دوشنبه میشد اون برکای و ایسوسو پگه با فکرم بازار رفتن در کار продукта алакай пага 27 декабр имрӯз 26 декабр алакай тамом шудаг дӯстони азиз сол алакай тамом шудаги аст пурра гӯем дига 2021 нест 2022
ва ҳама хел шишта фикр кунем дар ҳамин соли 2021 чӣ кор кардам ман ҳичи ҳама хел ҳиссиёт ки ман ягон чиро успед кардагӣ нестам ман чӣ қадр планҳо доштам чӣ қадр нақшаҳо доштам успед накардам гӯем ё ки накардам умуман гӯем ҳама хеле ҳаста намедонам хай худо ба шукр ки сеҳат саломат ҳастем ҳаминаш дабастай дӯстони азиз ва соли 2022 бо иншоалло насиб нақшаҳо ҳастай бисёр нақшаҳо дорам бисёр чӣ мехоҳам кардан насиб иншоалло ҳатман бо агар ки шавад агар бо шумода мегӯям ки чӣ кору чӣ нақшаҳо кати ман машғул ҳастам гуфта нависед дӯстони азиз ки шумо дар ҳамин соли 2021 чӣ планҳо доштен чӣ орзуҳо аниқтараш доштен ба орзуҳотон масалан расиден нақшаҳотон расиден умуман гирем нависед комментарияда ки чӣ мехоҳен аз соли 2022 масалан чӣ вай ягон планҳо нақшаҳо ҳама хел чизо ҳаст ё ки не масалан ё ки ҳама хел ҳичи не гӯем не ки ман соли 2022 нақша беҳад бисёр дорам ҳама хел ҳиссиёт ки фақат рӯзи шанбе барои падару модару выходной ҳаста тамом якта сепуз карда тиям куда дигар рӯзо фақат ҳамин рӯзи шанбе выходной ҳаста ки ба ҳазур хоб мери то саати чанде бошад не ки всё равно бо саати ҳамин 7:30 уже ҳама падём аст ҳама мехе гӯи ки то саати 10 11 12 хоравӣ умуман ман вообще ба ёдам нест ки кай ман то саати 10 11 хоб рафтагӣ ҳастам вообще ягон бор ва ман рости гап бихе одаме ки гӯи ки то саати 10-11 хоравам хел нестам хиёлам ки саҳар кати барвақт хезам ҳама коромо карда шавам дӯстони азиз дар охири ҳамин влог хостам ҳамин чиза нишон додан барои он ки яке аз тамошобинон пурсидан ки ба ҷои тоник нишон гуфтагитон чӣ ҳастай ана ҳамин очищающая эмульсия нависондагӣ ҳастай ки ба фикри ман ба ҷои тоник хубтару нағзтар ҳастай барои он ки камтар равғанин ҳастай ранги крембарин ҳастай вақте ки мемолен рӯтони хел вай нестай хел шох нестай гӯем мулоимай хушрӯя ай болош ягон крем низ намолен агар мешавад истифода барен умуман ва вақте ки масалан ҳаво тобистони гарм дам агар ки ба фикри ман молен ба ҷои масалан крем ҳичи не ана ҳамина молен нағзтар ҳастай ба фикри ман агар рӯтон беҳад хушк бошад ранги ини ман барид барои он ки рӯи ман хушк ҳастай ҳатто тобистон агар ҳамихел рӯҳома шӯим об катӣ ҳамихел шох мешавад ана ҳамихел манда маъқул шуд гӯем умуман дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед